نێزی 40 ساڵایە وڵاتیان هەژمارەکە گوندên ser bi devera barzan û şêla dizê daveristê bikartînin ji bo derbasbûn ji zêy mezin û encamdana karûbarên xwe yên rojane û rêya serekiya gundê Hilûra û hindeverên çiyayî ye. Ma tiştê serhayîr gela jora ve deveriste gela jora mirovê tê de kefte zor jora ava rabî gela jora mirovê tê de bê deverist nîvekê sê jora zevri divinoya birîndar bijareke bi xwe serê min lêra xwe dişkest. Di werzê zistanê da hin geran ji ber bilindbûna ava robarî daverist tê sekinandin ji ber ku tirseke mezin heye. Bankxwaz û witarbêjê gundê Hilûra dibêje 3 sala ew rojane ji bo çûna gundê Hilûra vê daveristê bikartînît. Çendîn cara miriyet me welî ku hatê mirê me çendîn cara virayê derbas kire ya nexweşê me حالت طواری دوگیان بینا جنکا چندین جا را ملوره در باس حتی که دوگیان نجی پیوندیدار مشکلان یا نف نخوشیان یا نف وارشان یا تشنکر مسترالی هاتی و ما دکتر تای ما مستای تای ما مهندس تای ما رکا سرکیا و که ما اشارت پیدای یا 100 مالا پتر یعنی ورکرات و چونیتیان بکارانینا و داورسته جبو ولاتیم بیانی و آفرت و زاروکان پر زحمت و جه ترسک مزنجی جبرکو هزک باش دوی جبو راکشانی و شارازایی بکارانینا و جی دوی روزنامه‌وانه که گند هلورا بحثا گرنگیا و داورسته دکه و دبیجه داورست سالت هشتی حتونو که ریا سرگیا گردانا داورا داشته نظار زیباری وقت داشته زی لگل داورا بارزان نوکه حولاتیت هلورا افریقی سرگیب کارتینن جدابری هلورا گند بالندا و کمالگه حوالات جری و خلکی کمالگه سیریجی و گند کمپی همی افریقی داورسته در باز ویلای هلورات بن و چنا چیه هلورا جو ربرن کار باید خود روزانه تزانین درجیا داورسته آوی گندی 100 مترن و هر وها دکاره 500 کیلوگرامن ده اقدام دا هل بگره و هنگرانجی 6 کس به داورسته سردکون و دچن آلیه دن بکار آنینا و داورسته ترسک زیده هیا لی ولاتین وان گندان ده بیجن او ناچارن جبو کارو بارین خواهین روزانه داورسته بکار بینن داخوازیوان جه حکومت هریما کردستان اوا لجه و داورسته پرک جوان را وره چه کرن احمد زیباری دنگ امریکا گنده هلورا